Yabo guys, yabo amabhadi uma eqondile like yabo nje umbhobho ngokubhenga kuwe usuke ubheke ngakuwe shema. Hawe ma story time. Izolo bese sengiphuma kwithatha bengiphuma eklasini bengilinde ukusayina ukusayinela ukuphuma kwithatha i-tutorial yabo. Shuthi ke mangilindile kungene i-call, ngikulayini kungene i-call inamba engayazi engayisavile efonini yami. Okay, and I regret answering the call. Okay, so ngiphume phandle ngi-answerisha i-call. Lo kube umuntu othi ngumuntu osebenza ka-Capitec, ngisebenza ka-Capitec ngingathi yabo ngibe nenkinga ngingamuzwa ngisho ukuthi no man angikuzwa, so ngicela ubuye ufone. Wase wathi ngifone isiphi isikhathi ngisho around 6 kanje yabo ngafona lezo ikhathi lezo. Athi hayi okay ayivali call. Shuthi okay ngihambe ngeresi ke mangifika eresi ngashayisha u6 so past 5 kanje ifone futhi le number le uthi ngisangikhumbula wathi mina ngusibani wakasibanibani ngisebenza eCapitec and masibheka ama-record akho lana kuyavela ukuthi kade kukhona abantu ade bekuscama and bethatha mhlampe bethatha nga3 rand nga5 rand nga7 rand kanje and njalo ngenyanga bebethatha imali mhlampe elingene u99 rand. Ngisho ngithi okay that makes sense ngoba phela like ikhona imali ehambayo mengafaka imali ikhona imali ehambayo kwi-account yami yabo. Ngisho ukuthi and lo mali leyo ihamba kusuke kunge like kusuke ngenzakalanga lutho nje lutho akuveli na ukuthi iyaphi into kanjalo. Ngisho ukuthi kuyenzeka that makes sense as na ke so thina siyabaka angazi bathe Capitec angazi bani fraud department fraud lapho nje into ekanjalo kodwa ngathi abantu abasiza abantu nge-fraud esuke abaka Capitec. Asho ngisho ngithi yibo yazi iyenzeka leyo nto iyenzeka iyahamba shame imali iyahamba imali la kumina. Hayi ke asho ukuthi hey ngifuna ukuthi thina sizokusiza ukuthi ukwazi ukuthi le mali uthole i-refund labantu laba sebebanjiwe and ngathi uthathe ifoni wathathe iSamsung wathi uthathe iSamsung ngoJanuary lo ifoni ye-contract. I'm like ayiwa angazi ngithathe bangibuza ukuthatha ifoni ngizangazi ngithathe ifoni mina. Asho ukuthi hayi okay sho ukuthi ibona laba bantu laba guys. Okay ngithi mina okay ke basho ukuthi hayi ngizokusiza ukuthi ukwazi ukuthi uthole i-refund. Okay basho ukuthi khona i-SMS esokusendela yona and i-red flag yokuqala kube ukuthi bathi base call center labantu mara why bakwazi kanjani ukuthi bangifonele bese ngithi mina ngibuye ngifone ngoba bazothi babuye bafone and o6 ebusuku sekusasenzana eCapitec ngabo 6 bafethu kodwa mina ngiyibonile cha bathayo. Okay and then i-red flag isibili ukuthi i-SMS le bathi bazongisendela yona bangisendele ngayo le number le kade bengifonela ngayo and I'm like okay angikunakanga lokho nginake manje nje sekwenzeka umkhuba yabo sengigiliwe nginake manje. Okay so bayisende i-SMS uma bayisende i-SMS ibhaliwe nje incwadi nje yokuthi okay kade bethatha 99 rand ngenyanga and imali ye-refund ekuzomela ngirefund yona 1950. Yebo ngazi-ke benze sabantu abamnyama imali nje ngithi yuyo bese nginama plans ukuthi ngalo 1950 ngizokwenza njani guys, bese nginama plans ukuthi yini engizoyenza like ngizothengani and stuff yabo. Hayi ngijabulise yebo khona imali ezongena shothi. Hayi ke bese bangi-instructor ukuthi okay sizodinga ukuthi ungene kwi-app yakho ya-Capitec, udinga ukuthi ungene kwi-Capitec ukwazi ukuthi yabo uthole i-refund yabo kodwa ngeke uzokwazi ukungena Capitec ngoba sengikho nawe bayakwazi vele lokho ngeke ngikho nawe so sacela ukuthi uthole ifoni esikwazi ukufonela kuyona and then leyo usebenzise ungene kwi-app. Ngimlo ngiphuma ke lana ngiye ku-Restmate and then ngimcela ifoni yakhe ube uthole isince bengisebenzisa ifoni yakhe. Okay ngisebenza ngithathe ke uma sebefona ngibanike le number ya-Restmate. Uma sebefona kuyifoni ya-Restmate iyabhala ukuthi call kubhalwe ngo-red spam what ngakunaka lokho mina cha ngifuna le mali lo 1.9 ngiyawufuna. Hayi okay bese ke basho-ke ngena-ke kulokhu Capitec kwakho ungene endaweni engithini bangenisa kubani voucher bathi voucher bangenisa bathi wena ngeke uzothenga i-voucher kodwa lento ozoyenza izokwenza ukuthi ulokhu nje ukwazi ukuthi uthole i-refund yakho. Okay I was like okay basi kodwa-ke thatha le mininingwane kuqala ukuze ukwazi ukuthi usithembe. Yazi benze konke kusemanje ukuthi ngibathemba banginike information ayazi ukuthi beke information yabanjana uXolani Zungu banginika i-ID number obvious now i-fake qala ngo98 what banginika i-ID number banginika ubani OTT yabo nje inamba eningi nje ihlahlukene ethi uzoyidinga le information leyo. Ngithi mina okay kuyathembisa yabo. Hayi ke shuthi ke ngiye ke kulowo voucher what and then basho ukuthi wena ngeke uzothenge bese ngifaka i-own amount bese bethi iyiphi imali lo mele u-refund yona bese ngiyabona ngibatsha ukuthi kubhalwe lapho u1950 bese basho ukuthi bhala faka wona kulo onabantu 1950. Guys slima me ngawufaka 1950 bafethu lapha onama base bengitshele buy ngubay ngofaka i-code bese bethi sathi usibizela yabo indlela abakhuluma ngayo nje guys nani ngiyazazi i-game indlela abakhuluma ngayo nje sathi usibizela ke sisile leyo number leyo code leyo evelayo lapho ukuze ukwazi ukuthi
And mind you kade besangifonela ngimtshela umama ngithi bo mangiyazi ngifuna abantu abathi baka Capitec lana nani wathi uma ye ungabaniki imininingwane yakho yasebank ungabaniki mina so ngisahlayele kulelela ma angikaze ngibanike imininingwane yasebank angikaze ngisho neyodwa angikaze ngibanike imininingwane yasebank so ngis okay shuthi I'm still safe yabo hayike bathi ngithenge icode bathi angibaniki ngayibiza guys ngayibiza icode ngayibiza yonke bayibhala phansi base bathi okay mase sengihambe ngithi hayibo imali yancipha why imali isinciphile manje basho ukuthi nasisi vele kumele inciphe ngibabuza ukuthi iyephi pho njengoba isinciphile isishonephi basho ukuthi hayi vele kumele inciphe ukuze mase usuyithola isiyonke uzoyithola isiyonke sekuhlangene nale refund ngisina hayi inciphe kanjani imali yami la inciphe kanjani imali yami bathi hayi sisiqhubeka kade sakhona imali ebhenki hayi siqhubeke sisifaka faka lapho ku on amount ufake ngithi na no mase ngitshela umama lapho umama ngimtshela sekulate umama usiyarasa naye usamfonela uyarasa honest yo guys bese ngasihlala ekhanda uthi ngithi imali yami lena bathi qhubeka and lento ngisho abayilo ngathi abangizwa bangizi bathi qhubeka ufake nale on amount ufake nale mali ethini ngithi imali yami ngiyayifuna guys hayi bagcine kuukuthi kanjalo imali yami kanjalo ngabanika icode ye-voucher le babizi bese ngiqhubeka ngithi ngeke ngiyenze lonto leyo nyana ngiscam bathi hayi asiscam akuzona iscam lesi mawukuthi kanjani usithemba uhambe ku-branch yaka Capitec asikuscam bafethu ngoba ukuthi imali yami ke ihambile kanjalo labantu they claim to be angazi bani fraud Capitec what fraud wahamba kanjalo ke 1951 wahamba kanjalo so nje Nkosiyami bafethu be aware of lezi iy'kema lezi nibe aware ningafani nami and bayazi guys ukuthi ama-students athola NSFAS isikhathi sa-NSFAS lesi so nje bafundi nenze sure Nkosiyami nenze sure ukuthi ama-calls akanjena guys nibe safety shame ngoba wow mina I'm thanks yebo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Have you ever listened to story semuntu and you just be like mara nawe Hamara K. Like I'm listening to le story salento mbatane and I'm asking myself ukuthi khele uvela wangiqedza kakhulu ngalesikhathi uthathe ifoni yemngane wakhe yayifonela le number yabhala ukuthi scam what iba ready but waqhubeka uthi waqhubeka girl because ingcondo yakhe sekutheni batombuyisela 1950 overlooking yonke lento la ibonaka ukuthi this is fraud, a scam, itrukola izoyasho and I'm like hayi Marakeli waze wangidisappointa and iCapitec ihlezi preacher ukuthi we will never call you ngisho kuthiwani iCapitec ayifonelani selabantu labahlezi banifonela bathi they are from Capitec baniscema guys banisebenzisela muthi yini because it really doesn't make sense ukuthi uvuma njani bathembe abantu baloku bathi sinikede maba OTP sinikede yinini lokubanikede but anyway asithembe ukuthi ugela ufunzile. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. Mina nawe sibonana next time. Goodbye.